बिदिब्ला हाग्रामा महिलार सारा दिनै सा 12 EM खौ दिनै समायखिरा लाबाय आरो बिनि उनाव मोनसे एसेम्बलि जबाय बे एसेम्बलि जिरायनायाव माखासे डिसिसन थांखि लादों आरो बै थांखि लानायफोरखौ बिथाङा प्रेस कनफारेन्स खालामनानै मिडियानि सिङाव खौरांखौ होदों जे दिनै मा डिसिसन लाखो बिनि मोननैसो डिसिसना मोजां डिसिसन लादों बिथाङा जेरै 100 crore ग्यारेन्टी इउथ्सफोरनि थाखाय बे थाहैबाय आरो अदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट सबसे मोजां डिसिसननि मादाव बेखौ आं बुंगोन मिनि सेक्रेटारियेट बेनि गोनांथि दंथारो मानोना क'क्राझारा बहुत गोजान स' अदालगुरिनिफ्राय बैहालागि माने एसे प्रब्लेमानो जाखायो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ स' बेवहाय मिनि सेक्रेटारियेट मोजां डिसिसन लादों बिथाङा आरो PMAY बैहाय माने प्रमद सरकारनि समाव सोरबा सासे मानसियानो मोनथाम न' लानाय बेबायदि बायदिसिना बिथाङा बुंदों पलिटिकेल एटाकबो खालामदों बिथाङा पलिटिकेल एटाकबो खालामदों स' बैफोर गासैबो केन्सेल थांगोन दानगोन जाय लिगेलि मोनगोन पार्टिजों खोथा गैया कुनु UPPL BPF कंग्रेस BJP जों खोथा गैया बयबो मोनगोन जाय लिगेल मोननांगो बेखौथ' बुंखायो बयबो लिडारफ्रा बे बाथ्राखौ बुंखायो बेयो कमन सेन्टेन्स आरो बिनि बादैबो हानि पाट्टा होनायखौ बुंदों बिथाङा हानि पाट्टा बै हानि पाट्टा जाय मोनथारनांगौ बे मोनथारगोन आरोबाव बिसोरनि सरकारनि समाव फिक्स पेज दरमा मोननाय साकरियालफोर दङमोन प्रमद बर'नि समाव बिसोरो 5 बोसोर दरमा मोनाखै जाहैबाय आरो बिसोरखौ दा आराय बोसोरनि थाखाय दरमा होगोन माने फिक्स पे दरमा होगोन बिनि उनाव जायफ्रा 10 बोसोर गाहाम जाबाय बिसोरनिया मा पार्मानेन्ट जागोन बेबायदि माखासे डिसिसन लादों दिनै बिथांमोना स' एक्सन मुडाव बिथांमोना दङ स' बे स्ट्रं सरकार स' बेनिखायनो बिसोरो एक्सन मुडाव दङ बाखि बिनि बादैबो बिथांमोना मोनसे बाथ्रा होनदों बे जाहैबाय मा मोननैसो माने इसे साननो गोनांबो बाथ्रा बुंदों बे जाहैबाय मा फरेस्ट ग्रेड 1 ग्रेड 2 बेबायदि माबा मोनसे दंमोन ना फरेस्टार 1 फरेस्टार 2 नामा बेबायदि टाइपनि स' बैफोरखौ नायबिजिरनानै जाय इलिगेल बिसोरो केन्सेल जागोन बिसोरनि साख्रिया थांगोन जाय लिगेल बिसोरनि साख्रिया थागोन बे जाबाय बिथांनि बुंनाय आरो मोनसेया जाहैबाय बिथाङा बुंदों मा VCDC सेक्रेटारिया गासैबो मिथिनायाव इलिगेल बेबायदि बुंदों बिथाङा गासैबो इलिगेल होननाथ' बुङाखै इलिगेल होननानै मिथिदों बेखौ स' जुदि इलिगेलबा बे गासैबो दानजोबनाय थांगोन स' बेयोथ' मोनसे माने साननो गोनां बाथ्रा जाबाय जायफोर बिथांमोना दा साकरि मावदों बिसोरनि साख्रिया थागोन ना थांगोन डाउटफुल जाबाय माने गोबां मानसिनि बिखायाव माने थिरजों गावना होनाय बायदि दिनै बिथाङा सेन्टेन्स बुंबाय डाइरेक्टनो स' माखासे मानसिनि साख्रिया थांनायनि लामायाव बेबायदिसो साननांसिगोन दा आरो मोनसेया जाहैबाय मा 40टा डिपार्टमेन्टनि जे टेन्डार जादोंमोन प्रमद बर' सरकारनि समाव गुबुन रोखोमनि टेन्डार बै टेन्डारफोरा लिगेल इलिगेल गासैबो गासैखौबो दानजोबसिगोन सोरनिबा खामानि मावनानै फैसाया फासिना दंमोनबाबो सेस बरबाद जानायनि लामायाव बेबायदि आं सानो स' बेयो बहुत माने माखासे मानसिफोरनि थाखाय दुखुनांथाव होननानै आं बुंसिगोन आरो स' बिथाङा स्ट्रं डिसिसन लादों आरो बे डिसिसना माखासे मानसिनि बिखायाव गुलिजों गावना होनाय बायदि जाहैबाय आरो स' मोजांबो गाज्रिबो जियानो जाया मानो गासैबो खनसेनो गासैबो टेन्डारा फुल स्टप जानायनि लामायाव फैबाय आरो जायफोरा VCDC सेक्रेटारि हिसाबै साकरि मोनदों बेखौ मिथिनायाव इलिगेल होनना बुंदों आरो स' आयेनगत भाबै बेखौ बिजिरगोन नायबिजिरनानै जुदि इलिगेलबा गासैबो दाननाय थांगोन स' बेवहाय ओरैबायदि नांबाय माने प्रमद बर' सरकार फैयोबा हाग्रामानि साख्रि होनाया इलिगेल आरो हाग्रामा महिलारि फैयोबा प्रमद बर'नि साख्रि होनाया इलिगेल बे मोनसे पलिटिकेल वार बादि नांदों आरो माखासे मानसिया मोजांथ' मोनदों नाथाय माखासे मानसिखौ दुखु होनायबो जासिगोन आरो स' बेवहाय बुंनो गोनां गैला लिगेल इलिगेल बहुत माने लिगेलनि बाथ्रा बुंदों आरो बहुत लिगेल सोदोब बुंबाय थादों नङा होमबा स' पलिटिक्सआव बेसेबां बुस्थुआ लिगेल जायो बेखौथ' बुंनो हाला नाथाय लिगेल सोदोबफोरखौ जों नुबाय थादों आरो दा थानाय गोदान सरकारखौ स' जियानो जाया मानो बिथांमोना माने बे बाराव माखासे मानसिनि साख्रिखौ दाननो हागौ आरो बेखौनो जों बुंनो हायो स' 40टा डिपार्टमेन्टआव जेसेबांखिनि टेन्डार जादोंमोन बा टेन्डार जादों मायबा ओंखारदोंमोन नाथाय खामानि जायाखैसै गासैबो केन्सेल आरो
गासैबो लिगेल इलिगेल गासैबो केन्सेल स' केन्सेल एन्ड केन्सेल बहुत केन्सेल नुनो हागौ आरो माखासे मानसिनि गाबनायबो जों साननैसो उनाव नुसिगोन खारन साननै सानथामनि गेजेरावनो नायबिजिरनानै रिपर्ट दाखिल खालामगोन अब्लानो माखासे मानसिनि साख्रिया केन्सेल माखासेनि टेन्डार केन्सेल सोरनिबा खामानि मावनानै फैसा हाबना दंबाबो बरबाद स' बेबायदि गोबां धरननि जाथायखौ जों नुसिगोन आरो स' दिनै बेबायदि माखासे डिसिसन लादों आरो हानि पाट्टानि बाथ्रायाबो बेनो आरो ओथियायैनो नंथारैखौनो माने खौरांगिरिफोराबो सोंथि सोङो जे इउपिपिएलनि सोरबा जयेन जागोन नामा इउपिपिएलखौ जोंनो नाङा नांगौबा जोंनिफ्राय लानानै थां स' बेबायदि रिप्लाय होदों आरो स' हाग्रामा महिलारिया थांनाय 5 बोसोराव सेक्रेटारियेटआव फैयाखैमोन आरो जि फैबाय माने धामाका आरो बिथाङा धामाका खालामबाय माखासे मोजां मोजां बिथाङा डिसिसन लाबाय आरो माखासे मानसिनि बिखायाव दिनै माने थिर गावना होदों आरो VCDC सेक्रेटारिया दाननाय थांजोबनो हागौ जों बेखौ आइडिया खालामनाय आरो दिनै स' बिदिबा आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जायफोरा लिगेल गिनांगौ जेबो गैया जायफोरा इलिगेल गाबनायनि सम फैबाय आरो बिनिखायनो हानाय सिमहालागै इलिगेलै साकरि लानो नाङा बेखौनो आं बुंसिगोन जायफोरा लिगेल टेनसन गैया जायफोरा इलिगेल खैफोद जासिगोन खारन मा समाव सोरनि समाव बबे सरकारा मा डिसिसन लाना बोरै खामानि मावगोन बुंनो हाया आरो बेनि खिथेरखौ माब्लाबा फिउचाराव सोरबा प्रमद बर' बिथांनि बा इउपिपिएलनि सरकार फैबा बिसोरबो लाफिनगोन बेनो सोलिबाय थासिगोन बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जायफोरा इलिगेल साकरि लादों खैफोद गोनांसै आरो बिपिएफनि दिनाव जायफोरा इलिगेल साकरि लादोंमोन बैफोरबो गिनांसिगोन फिउचाराव दा बे 5 इयार्सआव बिथांमोननियाबोथ' इलिगेल जाथारगोन अब्ला बैहाय नेक्स्ट सोरबा गुबुननि फैबा बि जालायनोसै बेनो सोलिबाय थासिगोन नामा যিসকলৰ লগত মাটিৰ পাট্টা নাই আইনগতভাৱে যিসকলে মাটিৰ পাট্টা পাব লগা আছে সবে মাটিৰ পাট্টা পাও এটো আমি আৰু হেতু দিবৰ কাৰণে যিখিনি অফিচিয়েল ষ্টাফ লাগে যদি শৰ্টেজ আছে তেতিয়াহ'লে সেই ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যিসকল ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে ৰিটায়াৰ্ড হৈছে যেনিবা খানাংগ হওক কোনোবা মণ্ডল হওক বা কোনোবা যিকোনো অফিচিয়েলছ ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চনসকলক লৈ পেলাই ইমিডিয়েটলি এই কামটো কৰিব লাগে বুলি আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ মুঠতে অফিচিয়েলছটো যিহেতু শ্বৰ্টেজ হ'বই যেহেতু আমাৰ BTC এণ্টায়াৰ BTCত ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাটি পাট্টা দিয়াৰ কথা আছে ডিচিশ্যন যেহেতু লৈছে অফিচিয়েল ষ্টাফটো যেহেতু শ্বৰ্টেজ হ'ব সেইকাৰণে আমি ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চনসকলক লৈ পেলাই এই কামটো সোনকালে আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি আমি ডিচিশ্যন লৈছে আৰু ছেকেণ্ডলি আমি CSBটো আমি ডিজলভ কৰিলোঁ আগৰ CSB চেণ্ট্ৰেল ছিলেকশ্যন বৰ্ড যিটো আমি ডিজলভ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি ডিচিশ্যন লৈছে আমি আগত প্ৰচাৰ কৰাৰ নিচিনা ওদালগুৰিত মিনি ছেক্ৰেটাৰিয়েট বনাব লাগে এইটো আমি ডিচিশ্যন লৈছে বনাব মিনি ছেক্ৰেটাৰিয়েট নতুনকৈ আমি বনাম ওদালগুৰিত আৰু এতিয়া বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো শেষ হোৱা আগতে আমি যিহেতু কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যিখিনি অফিচাৰসকল আছে এইসকলক লৈ পেলাই আমি কিছুমান কামটো আগবাঢ়ি লৈ যাম এতিয়া যেহেতু বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো সময় লাগিব বা আমাৰ অফিচিয়েলসকলটো চেংচন হ'বৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিব সেইকাৰণে এক্সিষ্টিং ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যিখিনি অফিচাৰ্ছ আছে সিহঁতক ডাবল এটাচমেণ্টত দি পেলাই আমি BTC ছেক্ৰেটাৰিয়েটত কোনোবা অফিচাৰক আমি এটাচমেণ্টত দি পেলাই আমি অফিচটো চলাই যাম মুঠতে মিনি ছেক্ৰেটাৰিয়েট ওদালগুৰিত আৰম্ভ হৈছে বুলি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে এইটো কথা আৰু আমাৰ আছে 5 বছৰ আমি যেতিয়া নাকি চৰকাৰ চলাইছিল এই সময়ত আমি বহুত এমপ্লয়ি আমি ফিক্স পে হিচাপে আমি এপইণ্টমেণ্ট দি পেলাই গৈছিল সিহঁতে 5 বছৰ একো চেলাৰী পোৱা নাই এতিয়া আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে অতি সোনকালে যিমান পাৰে আমি ইমিডিয়েটলি 2.5 বছৰৰ কাৰণে ইহঁতৰ চেলাৰীটো আমি দিম ফিক্স পে যিসকল এমপ্লয়ি আছিল 5 বছৰ মানে চেলাৰী দিয়া নাছিলে ইহঁতক আমি 2.5 বছৰ ইমিডিয়েটলি আমি এই চেলাৰীটো দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম আৰু মেজৰ আছে আমাৰ আৰু
গেৰেণ্টিৰ কথা কৈছে যেনিবা 100 crore ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো আমি অলৰেডি দিছোঁ এইবিলাক গেৰেণ্টিত চব এছেটিছ আমাৰ ডিচিশ্যন আছে আৰু আপোনালোকৰ তাৰমানে PMAY ঘৰ যিটো ছাৰ্ভে ইয়াতে বেছি দেৰিকৈ আলোচনা কৰিছে PMAY যিটো ছাৰ্ভে এই ছাৰ্ভেত মানে এনেকুৱা বদমাছ মানে এজন মানুহে 3টা 4টা মানে PMAY কিবা কি বুলি কয় জিঅ' টেকিং কৰি লৈছে এইটোতো মানে এতিয়া আমি নতুনকৈ যিটো আমাৰ দলৰ হৈ বা আমাৰ চৰকাৰৰ হৈ যিটো আমি নতুনকৈ জিঅ' টেক কৰিবলৈ গৈছে বা ছাৰ্ভে কৰিবলৈ যোৱা সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছে কোনোবা এজনে 3টা ঘৰ লৈছে কোনোবা যিটো নোপোৱা মানুহ এইবিলাক মানুহে PMAY ঘৰৰ কিবাটো এলোকেশ্যনটো লৈছে যেন হওক তো এইটো খুব চিৰিয়াছ এইবিলাক চব কেঞ্চেল হ'ব আৰু আমাৰ সময়টো অতি কম 18 তাৰিখৰ ভিতৰত এইবিলাক যিমান আগৰ প্ৰমোদ বড়োৱে জিঅ' টেক কৰি পেলাই ছাৰ্ভে কৰি পেলাই আপলোড কৰিছিল বা আপলোড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰপ'জাল দিছিল সেইটো আমি গোটেই মুঠতে নিয়ম অনুযায়ী যিসকলে পাব লগা অধিকাৰ আছে বা পাব লগা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এই হিচাপত চবেই পাব কিন্তু নোহোৱা যিবিলাক মানুহে ঘৰে নাপায় ক্ৰাইটেৰিয়া নিমিলে এইবিলাক মানুহে যদি এনেকুৱা কৰি লয় এইটোতো বিৰাট ডাঙৰ ভুল হ'ব তো আমি যিখিনি ছাৰ্ভে কৰি আছে এতিয়া বহুত ভুল আছে ভুল মানে যিবিলাক নোপোৱা মানুহ এইবিলাকে নিজৰ নামত কৰি লৈছে এইটো চব কেঞ্চেল হ'ব এতিয়া আৰু আমি আজি 14 তাৰিখ আৰু 4 দিন আছে এই 4 দিনৰ ভিতৰত বহুত আৰু ওলাব মুঠতে খুব চিৰিয়াছ ডিছকাশ্যনটো হ'ল PMAY তাৰমানে PMAYটো অতি সোনকালে দিব লাগে 18 তাৰিখৰ ভিতৰত আগত যিখিনি ইহঁতে ছাৰ্ভে কৰিছে এইটো আমি ৰিছাৰ্ভে কৰি পেলাই আমি ছাবমিট কৰিব লাগে যদি ক'ৰবা যদি নতুন কোনোবা পাব লগা মানুহে যদি পোৱা নাই ইয়াকো আমি জিঅ' টেক কৰি পেলাই আমি দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব তাৰমানে যিসকলে ক্ৰাইটেৰিয়া মিলিছে কিন্তু ইহঁতক প্ৰমোদ বড়োৱে কৰা নাই এইটো আমি কৰিম ইয়াত পাৰ্টীৰ লগত কোনো কথা নাই কোন BJP কোন কংগ্ৰেছ কোন UPPL কোন BJP কোন BPF ইয়াৰ লগত কোনো কথা নাই যিসকলে পাবৰ কাৰণে অধিকাৰ আছে ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এইসকলে চবে PMAY ঘৰ পাব ইহঁতৰ ছাৰ্ভেটো হ'ল এইটো BPF এইটো কংগ্ৰেছ এইটো BJP পাব নালাগে UPPL ছাপৰ্টাৰ হিচাপে এজন মানুহে 3টা 4টা এনেকুৱা ঘৰ বনাই লয় এইটোতো বিৰাট বেআইনী এইটো কিবা একটা আইনী ব্যৱস্থা হ'ব চাই ল'ম আমি কথা চিৰিয়াছ এইবিলাকে বেছি আৰু নাই আজি মেইন এজেণ্ডাটো হ'ল লেণ্ড পাট্টা আৰু আমাৰ যিটো 5টা গেৰেণ্টি সেইবিলাক ভাল হ'ল CSP এইটো ডিজল্ভ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ফৰেষ্টৰ যিখিনি ইণ্টাৰভিউ দি পেলাই গ্ৰেড 1 গ্ৰেড 2 চাকৰি দিছিল সেইটো লিগেল ইলিগেল সেইটো আমি আজি আলোচনা হৈছে এইটো চাব দিছে যদি ইলিগেল হয় সেইটো কেঞ্চেল হ'ব যদি লিগেল হয় পাই যাব আৰু আমি জানাত VCDC Secretary হিচাপে যিটো নিযুক্তি দিছিলে এইটোতো আমি জানাত ইলিগেল যেন হওক আমি আইনগতভাৱে আমাৰ ল অফিচাৰ আছে ইহঁতক চাব দিছোঁ উইদিন এ উইক মই ৰিপৰ্টটো পাম এই ৰিপৰ্টটো চাই পেলাই যদি কেঞ্চেল কৰিব লাগে মই কেঞ্চেল কৰি দিম আৰু যিমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টত যিমান টেণ্ডাৰ হৈছে টেণ্ডাৰ হৈ পেলাই ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছে বা কাম কৰা নাই ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ যদিও দিছে কাম কৰা নাই বা টেণ্ডাৰ হৈছে ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ হোৱা নাই এইবিলাক গোটেইটো অল ডিপাৰ্টমেণ্ট কেঞ্চেল আমি আজি ডিচিশ্যন লৈছে অৰ্থাৎ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টত যিখিনি টেণ্ডাৰ কৰিছিলে লিগেল হওক ইলিগেল হওক এইটো কেঞ্চেল হ'ব